Hej, ja sam Olga, dizajnerka u kompaniji IKEA. Ja sam dizajnirala ovu prostoriju. Strasti ne znaju za prostor, osim ako nisu u pitanju modni dodaci. Otpakuj iskru koja te pokreće. Evo mog prvog saveta. Pronađi neiskorišćena skrivena mesta. Uglovi su obično rezervisani za neželjenu prašinu, ali to su zapravo zaboravljeni delovi prostora koji su sjajni za odlaganje. Okači otvorene ormariće u različitim nivoima i u njima izloži omiljene dodatke. Bribne suzglavlje kreveta sadrži police u koje možeš da staviš kozmetiku za negu kože ili bokal vode kako bi ti uvek bili nadohvat ruke. Police i kuke čine uglove prostorije korisnijim. Možeš da izložiš stvari tako da se vide ili da ih sakriješ iza prelepog tekstila. Moj sledeći savet tiče se proleća. Poželimo dobrodošlicu u svoju spavaću sobu tako što ćeš odložiti zimske stvari. Mnogi ne smatraju plafon prostorom za odlaganje. Međutim, možeš da ga koristiš za držanje i skrivanje sezonske garderobe. Postavi stalak za odeću na plafon i u njega uvuci kutije. Ritual sklanjanja i sezonske zamene stvari mnogo je jednostavniji kada za to imaš i određeno mesto. Promeni i organe u skladu sa godišnjim dobom. Lagane tkanine i svetlije boje popravit će ti raspoloženje. Osjećaj sreće i svežine predstavljaš suštinu proleća u tvom domu i što je najvažnije, u tebi. Moj posljednji savjet tiče se unošenja sveže i vedre prolećne atmosfere u prostoriju. Oboj zidove u pastelne boje, a dovratke istakni narandžastim nijansama da postigneš upečatljiv vizualni utisak. Ne kupuj pokrivač ili organ u jednoj boji za cijelu godinu. Odluči se za dve različite opcije, jednu za jesen i zimu, a drugu za proleće i leto. A zatim ih jednostavno zameni u proleće. Još jedno brzo i lako rješenje jeste da tekstilne panele zimskih boja iza kreveta zameniš panelima prolećnih tonova. Hej, idi do kreveta i baci pogled iza panela od tkanine. Vidjet ćeš kako smo pametno sakrili još više prostora za odlaganje.